Ovde na ovoj planini, na padinama planine Vujan, je selo koje se zove Prislonica i tamo se tokom leta skupe najbolji frulaši iz Srbije. I jedan naravno uvijek pobedi. Prošle godine jedan od pobednika bio je i naš sadašnji gost, zove se Miloš Topić. I evo njega na šarenici, da ga čujemo.